luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta. U drugim zimskim noćima kad vjetar nosi sjećanja, a ja se pitam jesi li, jesi li nekad voljela, da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala, da je sreće bilo, djecu bi mi rodila, a da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala, a da je sreće bilo, djecu bi mi rodila. Meni je Bog dao da sad poslije svega gledam kako grliš, kako ljubiš njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta. U dugim zimskim noćima kad vjetar nosi sjećanja, a ja se pitam jesi li, jesi li nekad voljela, da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala, da je sreće bilo, djecu bi mi rodila, a da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala, a da je sreće bilo, djecu bi mi rodila, a da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala, a da je sreće bilo, djecu bi mi rodila, djecu bi mi rodila, djecu bi mi rodila. Соло кариерата ви е исто неверојатна. Јас ги сакам овие последни неколку моменти каде што вие настапувате со вашиот син, така го почнавме и муабетот со Звоне. Како го одгледувавте Звоне? Како ве одгледува вас? Prvo mislim da je genetika bila takva da mu je za njegov život imanentna glazba. I kad je odlučio, onda samo savjetovao, što su i moji roditelji donekle bili za. Jednostavno, ako to voliš, uzmi i to radi, ali radi ozbiljno. Aha. Ne, sad uzeti gitaru i ponašati se kao kad izađeš na ulicu i uzmeš loptu i bacaš loptu tamo vamo. Jer ako ćeš bacati loptu, onda moraš ići na stadion, moraš naći trenera i moraš slušati. Tako je. Tako je i za gitaru. Uzeo za gitaru, nemoj mi se ruckati tu po kući bez veze. Ima Rock Akademija, imaju profesori, izvoli, izmjeri se. Da li možeš primiti to znanje, da li mogu oni reći, wow, super je, ili da kao Bebek zaboravi ovo. On je uspio sve. Imao je samo veliku podršku od mene. Naravno, uz moje veliko zadovoljstvo, jer sam ja aktivan glazbenik, pa onda on dozrijeva u vrijeme kad sam ja još uvijek kad sam velik. Да, али знаете што е добро? Што Звоне веќе има свој идентитет. Nije Zvone sin Da, nije on kopija, ne, on nije on kopija. sin Željko Bebek, pa da, nego on radi na barem ja tako vidim, ja ga ne poznajem, jednom sam ga vidio. Da, on radi na svoj imidž, da to ne bude sin Željko Bebek, nego da bude baš Zvone. I to se primetuje. To je najveća moja sreća što je taj scenarij u pitanju.
Znači, nije on preko veze došao u bend i sad tata šta ga briga, čuva svoga sinčića. On je došao u bend zato što je zaslužio tog trenutka da kao ritam gitarista dođe sa svojim tatom na scenu. Ali vrlo brzo, nakon mjesec dana, prestao je biti moj gost na pozornici, postao je redovni član benda. Dečki u bendu su rekli, wow, izvorno se iznenađuje. On ima sve dovršeno kakav bi on trebao i htio izgledati. Ja sam rekao samo, sine, nemoj žuriti. Nigdje, polako. Daj da uživamo, daj da nam je lijepo, daj da stvaramo glazbu, daj da putujemo i tako. I uživate? Strašno uživamo. Bravo. To je najljepši način kada čovjek u seniorskom vremenu, jel, se razmišlja bili na koncert ili bi nešto izmuvao. Najbolje ti je da imaš sina u bendu, onda trčiš prvi. I сега, едно лично прашање. Šta bi mu danas Željko Bebek rekao na Željko Bebek, onaj mali Željko Bebek, pred 70 godina, 60-70 godina? Šta bi mu rekao? Odmah i danas i onda sam bio svjestan da je to možda lijep, možda trnovit put i da će biti uspjeha i neuspjeha. Ničim ne možeš previše donijeti da imaš uspjeh jer ne ovisi samo o tebi. Niti išta ikada možeš toliko pogriješiti da izgubiš. Ali je nedvojbeno da karijera nikad ne ide ovako. Strogo uspravno, strogo ukoso gore ko avion, nego ide tako. Ako s tim znaš živjeti, to je nevjerojatno. Bit će ti super. Onda kažem, nisam ja ništa bolje u životu mogao napraviti. Ali očito nisam napravio ništa toliko gore da ne uspijem. Znači, ne mogu se posavjetovati kako bi bilo bolje jer ne bih imao neuspjeha. Jer svakih ima. Odlazak iz Biodumeta je na puno načina neuspjeh. Jer nisam uspio zadržati da Biodugme ima važnost Rolling Stonesa. To nisam. Jer kad sam ja otišao, mogu Jagger doći. A to nije bilo dugme. A nije došao Jagger. За крај. Имаме ли денес криза на креативност? Ви данас, ја не видим некој кој е пандан на Биело дугме. Или некој кој е пандан на Ролинг Стоунс. И зато Мик Джегер и данас, кад се појави, он пуни стадион. Да. И зато Бебек, кад се појави, он пуни хале. Da. Mi imamo neka kriza ili? Ne, postoje krize, naravno. Posebno se osjećaju krize kod onih imena ili onih ljudi koji u glazbi dožive prirodan završetak svog puta, a neće ga prihvatiti i onda odustanu od svog načina i pokušaju raditi na neki drugi. On ima krizu identiteta. I automatski kroz autorsku krizu to je nečiji pad, ali uopće umjetnost, uspon i pad je sastavni dio. Samo je pitanje da li ćeš imati snage da na putu kojem jesi ostaneš dok te noge nose, dok te glas sluša, dok te prsti za gitaru slušaju. I normalno da otpada puno svijeta. Neki otpadnu nakon prve pjesme, nakon velike pjesme otpadnu. Neko nakon 10 godina otpada. Neko otpadne kad se najmanje nadao, krenuo svu karijeru 30 godina, hop, nestao. Imamo primjera, Paula Simona imamo. Ljudi koji su se samo istopili. Tako je. Jel? Ali to su prirodni krajevi, to je kao smrt. Taj kraj kad dođe, ne možeš mu ništa napraviti. Što je meni najdraže, što sam ja, kogod sam imao nekih uvjetno padova, pad je neki proizvod koji se doživljava u glavi. To ne mora niko vidjeti, a ti u glavi znaš što je. Kada sam 10 godina nakon Biodumeta napravio solo karijeru i prvi put u životu bili su mu dostupni ljudi, publika u Americi, u Kanadi,
u Australiji. 40 godina. Ja svake godine putujem u Kanadu, Ameriku, Australiju, Skandinaviju, Švicarsku, Nizozemsku, Njemačku. A da ne kažem u Hrvatsku. I ona vremena neka druga sam na cijeloj Jugoslaviji pjevao. Fascinantno je meni bilo. Nisi više bio dugme, ali sad putuješ, na kraju kraja i zarađuješ. Na kraju kraja mogao sam sebi kupiti kuću. Ono o čemu sam na početku govorio. Pa nisam u glazbu došao zato da budem prosjak. Ne bi se mogao zadovoljiti time da idem negdje na trg, stavim šešir i sviram, pa kom šta da. Pa da, to. Ja. Bez obzira, mogli bi stajati i aplaudirati mi, ali nije to. Ja sam bio svjestan da je ovo biznis. Još sam prije toga bio svjestan. Kad sam vidio kako je Goran postao bogat. U istom smo bendu, ali je postao bogat davno, puno ranije. Nego što sam ja shvatio da je to možda put na kojem bi morao kupiti novi auto, kupiti kuću i osigurati školovanje djeci i nešto. I kad sam otišao 84. godine, ja sam znao da sad imam priliku raditi, upotrijebiti svoj talent, svoje znanje, svoj šarm, povezati se sa svojim prijateljima, ima direktnu vezu, ne preko Gorana, preko Marča, Rake, ne, nego direktno. Kad kažeš doći u Kanadu, doći koliko košta, toliko, ajde u Kanadu. I odjednom, dugme više ne postoje, a ja sviram po cijelom svijetu. Pjevam, evo i danas. Ova godina, 2025. 1. februara je počela turneja. Počela je koncertima u Calgaryju, Vancouveru, Torontu. Mjesec dana iza još jedan koncert u Torontu. Pa onda u Ameriku. Pa u Skandinaviju. Pa ja sam se naputovao po svijetu dok nisu počeli nastupi u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji gdje je ovo bliže. I sad zamisli, svake godine, sad sam u zimu bio na jesen bio u Australiji, poslije toga otišao u Englesku. Dakle, što imam ja od Engleske danas? Karijera bio duveta je produkcijski zapravo počela u Londonu. U Air Recording studiju. 3 EP-a smo tamo snimili. Fantazija. I karijera je nastavila se. I sad puno godina iza, ja sam imao želju da za svoj 80. rođendan na određen način dam poklon publici. Koji će biti značajan, koji su dobro, lijepo će se zvati. Našao sam svoje prijatelje u Croatia Records koji su stvarno moja kuća od 74. koji su rekli, može, slažemo se. Rezervirali su studio Abbey Road i napravili smo živi koncert u studiju Abbey Road. Evo, bravo. Tamo su to radili od Paul McCartneya i Stonesa i koga, pa to je studio neviđen, najveći na svijetu, najljepši na svijetu. I mi smo sad početkom 12. otišli tamo i napravili snimanje živo koncerta, on će izaći povodom mog rođendana. Da kažem, 80. rođendan live at Abbey Road. Ali nije to jedino. Ja sam ove godine imao i još jednu divnu priliku, iskoristio sam je. Sa Londonskim kraljevskim simfonijskim orkestrom sam snimio pjesmu Žuta ruža. Dakle, o tome nisam ni sanjao kad sam bio u Dumetu i snimao u Londonu. Da će me pratiti kraljevski simfonijski orkestar iz Londona, jel? I to izlazi sad, za koji dan. A kako sad da opišem te ljepote koje sam si osigurao onog dana kad sam možda napravio grešku i otišao iz Birodumeta. Malo sam zakomplicirao priču, ali to je ono što ovako u lijepom otvorenom razgovoru mogu reći i drago mi je reći. I ne moram sa strahom ni o čem govoriti. Se upitam, zašto sam ove godine odbio nastupa s Bijelim Dugmetom? Ne mrzim ja Bijelo dugme. Iz cijele priče vidiš da ja volim Bijelo dugme. Da. Samo zato što ja na pozornici uz mog sina, Zvonu, i moje prijatelje iz benda,
imam svoj osobni identitet na kojeg niko ne može utjecati sa strane, određivati mi bilo što. Biram pjesme, biram tekstove. Sve to mogu sam raditi. Ako bi se priključio Bijelom dugmetu, ne bih imao svoj identitet. Jer bi u tom Bijelom dugmetu, današnjem Bijelom dugmetu koje putuju, Bogu hvala i dobro im je, nema veze, ali ja bih mogao otpjevati kao jedan od trojice pjevača. Mogu otpjevati 5-6 pjesama i svi izbine. Ne mogu ja koncert pjevati. Pa ne mogu ja pjevati pjesme koje su pjevali drugi pjevači. Pa to u životu nisam radio. Pa ja ne pjevam ni za Paul McCartneya. Ja pjevam samo ono što je meni napravljeno, koju sam snimio i pjevam. Bio to Đorđe Novković, bio to Zrinko Tutić, Miroslav Rus, Branimir Haljević, sve koje, Branimir Mihaljević, da. Dakle, svi ti ljudi su radili, kad su radili za mene, samo za mene. I ja sam te pjesme opio, napravio od njih prekrasnu priču. Ako bi otišao Bijelom dugmetu, nema ti pjesama. Kako ću ja publici pogledati tu oči reći, evo, ja sam došao Bijelom dugmetu i otic Bine. Hoće mi valjda on reći da im ja pjevam Lože i zlatu ili da im pjevam Ravnite Jugoslavija. Ima ko to pjeva. Ima Alen, ima Tifa. Tako je. Тоше Проевски го запознавте или? Nisam imao priliku upoznat. Kratko vrijeme je, otkad sam čuo za njega dok nije poginao u Zagrebu. Bio je sjajan dečko, bio je sjajan pjevač, ali za tih godinu dana koliko sam ga mogao upoznat, znao sam ga zapravo preko našeg zajedničkog prijatelja Miroslava Rusa. I mislim da je to bila i Rusova sjajna suradnja i Tošatova i nažalost, mislim, Bog ga je prerano pozvao, pa mi moramo biti zadovoljni time da ostaje uspomena, jel? I to posebno ga cijenim zbog toga. Premda je puno kolega već otišlo, i starijih i mlađih. Sa mnom dogodi, slomilo se sve u meni, grom me pogodi. Kao da sam lutka koja bol ne osjeća. Ostavi me, ljubav moja, usred proljeća. Preko polja za mnom idu dvije muzike. Jedna uvijek tugu svira da me ubije. Druga samo jednu pjesmu, pjesmu ljubavi. Pjesmu koju neću moći ja preboljeti. Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio. Dao mi je da te vidim, pa te uzeo. A u mome srcu samo teku otrovi. U njima me nema više, u njima si ti. A u mome srcu samo teku
te volim, Bog me kaznio. Dao mi je da te vidim, pa te uzeo. A u mome srcu samo teku otrovi, u njima me nema više, u njima si ti. Како е било оно загарале најбитно, така? Da. Хвала вам што сте били у овом серијалу Мој пут до успеха. Hvala i tebi puno. Ве чекаме во Скопје заедно со Звони и со бендот. Мислим дека премногу го задолживте овој регион и треба да ви вратиме. Hvala ti za poziv na ovaj razgovor, hvala ti na divnom razgovoru i jedva čekam priliku da se sretnemo u Skopju na nekom dobrom mjestu gdje ćemo slaviti muziku i zagrljavanje. Tako, hvala. Sve najbolje. Ćao. Živjeli. Srcu samo teku otrovi, u njima me nema više, u njima si ti. U njima me nema više. U njima si ti.